Welcome to the Leading Sight News. Kardom, Pini Nili the Leading Sight News Abirta, Ketanponjia Bang Nili, Sami Sermilin Therapy. Aprangsi the Leading Sight News and Kelandun do Anabang for Bang Panta, Kardom Pipajiriglo, Kardom. Bishnu Rabhar Nikithilang Kung Habe Memorial Town Hall along a Jamek Manpon. Karbi Anglong District Administration at Tumben Patir Piponsi was signifying Koyarni, Bishnu Rabhar Nikithipe Manpon. Labangsor Nikithipe Manpon Hood, Aprangsi Bishnu Rabha Mohor, along Milur Kaisi, Chekimoa Saidengpon. La Somay Long Karbi Cultural Society, KCSMA Pusar Chandra Singh Kho, Madhumita Bhagavati, ACS, DC Rajiv Kho, Karbi Senior Actor Lapen Prabha Chandra Taro, Yamatum Chitongo. KCSMA Pu Chandra Singh Kho pen RD Dojot Bishnu Rabha Lamjeta, Pajir Midun. Bishnu Rabha ke Arkoya Chiklo Nipai Krike Tomarni, Ninkan Paro Krisir Kebra Sir Kep Aninkan, Bangladesh along Risi Amhang Kethek. Lapen Asang Ted ki Iga Ninkan ke Paro Krisir Kebra Chok Kebra Sir Kep, Bosika Chiklo, Nipai Inkoi, Tijpura Long Rialongsi Amekechi. Bishnu Rabha ke Inut Culture Nat Paprang Nangjipu ke Mangtip Abangpu. Lancho takalisi lunjiranat kikananat arjan kihianat toklang amuanat lapen inut ratcharianat ardi ke doklong abang puiklong. আচ্ছা ৰাভা দিৱস আমি চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে আমি এইটো জানো আমি বিষ্ণু ৰাভা কোন আছিলে তেখেতৰ যিখিনি অৱদান আছে অসমীয়া গান সাহিত্যত আমি সেইখিনি আমাৰ যাতে নৱপ্ৰজন্মই আকৌ শিকিব পাৰে সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু তেখেতৰ যিটো স্মৃতি তেখেতৰ যিখিনি জ্ঞানৰাজি সেইখিনি আমি যাতে প্ৰচাৰ হয় সেইটো কাৰণে আমি ৰাভা দিৱসটো পতাটো খুবেই দৰকাৰ হৈছে আৰু আপোনালোকে জানে আজি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে তেজপুৰত তেখেতৰ ঘৰ তেজপুৰ কলিবাৰীতে হয় আৰু তেজপুৰতে আজি ৰাভা দিৱস পাতিছে আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰৰ এতিয়া আমি লাইভ প্ৰগ্ৰেমটো ইয়াতে আমি দেখাম এতিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু আমি ইয়াতে আজি যিখিনি আমাৰ ফাইনেলিষ্ট আছিলে সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ যোনে ৰাভা গান গাইছিলে তেখেতসকলক আমি মাতি আনিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে এইমাত্ৰ দেখা মতে চন্দ্ৰ সিং ক্ৰ ডাঙৰীয়াক আমি আজি ইয়াতে মুখ্য অতিথি হিচাপে মাতিছিলোঁ তেখেতৰ ভাষণৰ পিছত এইটো ইনাগুৰেট কৰিছিলোঁ এইখিনি Kolagurup Bishnu Pasar Rabha Pini Karli Talon Lake Assam Angkang Piwa Assam Sorkar pen betul Piponsi Pini Radak Karbi Anglong DC Atuma Hin Pensi Pini Talon Sila Soka Talon Apuja Neli Puang Tunggu Lahan Lo Sinikan Seknikan aja Kolagurup Bishnu Pasar Rabha Kar Kithiar ni Katalon Ponchot ke playing play Jongsi Bishnu Rabha ban Jongsi Chini ne Ben Bishnu Rabha Komat Bishnu Rabha Kupi Kala sobang ada cerita makenang sorte Mata Kolaguru Bishnu Pasar Rabha bangke inut kacesong asong japu Alang li kacesong tong pensi Alang li bangke Jutang jupat pencenglok lun lam pencenglok ketok kelang pencenglok pir thea kamal ke klama bangku nasib karipini karibia fans name alang li isit hetan ketok kangdo nasib Bishnu Rabha bang alang ke research person alang ka research ate mengelong alang ketok kangdo lo asam long ke abarim nai akhai bolete ka se home ba jalang puro je Mikere Ohomor Columbus, Mikere Ohomor Abiskaro. Sonzepo. Mikere Ohomor Udibaki. Tapi ni labang solama bang non kiturmi uwe kimi tum kanong chini dam none lepen sopra kachini dam kenang sodo. Lase alang libang pulo Mikere Ohomor Udibaki. Mikere Ohomor Columbus Abiskaro. Labang solam pini antame samis intellectual tu matu thanun elang. Laso teng meno pulo tang de pini karibia ke tumta Kolagurup Bishnu Rabha bangke agachini nama kenang sote pik pusini hijinda. Lapenon pini Om Sorkar atum tame la soputa talon pun lagi misalnya no sita alang likireng tike hore bangke la so amana penglong le amana pengelong ji kali hala bangso hore bangke alang inut kacesong asong japo po amen pen alang phana bangke apu adam sigi kadi clear Sorkar atum komas se Bishnu Rabha phan akereng dame ake chitang dame ini Sorkar pan napak lang thengma halapan Sorkar pen la
cap 1000 cap tangkap pa yuri lason si ka di clear tebon sita alang li thilot penapi pini dak asam le punoi Karbi Anglong na hok le punoi alang phan la bangso ka chini dam thu pen ke bisnora ba ahok ahak ke ji jutang jubat porom puthi lam kan lun lam lamet lam jong kan to ka ve ka boche ka chi song asong ja pu pensi alang phan ke hila kola guru bisura phat pa anong nam pi pen ni sarkar pen melang phan talon pon la bangke churu pa Apa sama na itu tum Karbi khai tum semer bukan alang ibu dekat alang kata tapi ibi kiti Karbi atau dekat sini dia pun non ini tum na itu na tum kasih tak tum pesan nara tum kasih pun tak. Nilitum Karbi Cultural Society pada peneng talon penji palam dan uneda les tapang pang nilitum talon bom. Kises pada jungjung talon pon itu nang talon pon lo. Pad nili jungjung sita me jutang jubat la sulun lam la bangso ka chini kilo nang eceng bangke la kolagur bisu pasar rabha lun. Amokha pensi nilita lun ardi bangke ka chini nang eceng. Ute nono bangke sita juno tak malun ta tekta la. Ta lun ke la puhen lo po bang. Semuanya temen lun nama deh. Sekelau bisnura bah bangke alang lun da tok tek lun te o tapi tek pen lamar jan nong ta cepar jan lamar jan da sonse tek direction da pi tek lun music direction da pi tek football da patu tek pe cricket da patu tek pe hockey da patu tek pe se alang bangala hello la se alang bangke ku hala Kusbihar along Laso Victoria College long Charlie Boma Hotse alang bangkala Indian Independent Movement along in Tangkring mana kace song dun. Laso kace song se British Sarkar tum ke langun ese alang BA ke pas la ana result ke me alang top 10 long selang lam. Sita me university long alang admission enong le. British government tum bang bonche. Ke bonche ekshot kali halada Victoria College along apa superintendent me punang kolo nena paneng on pick sita nena panang rai tekelo sinang dapan citere ngai si mot gari nang duno train nang duno Kusbihar bendak Tezpuran akeng ben gibang sina pale asun kace song ma puja sia semet per bangkala cutuki song dat kiduk kela kapan se kace song alang do masih la bangke bisi ke Japon lah isi alam bang pulte Rabha dibo kil tum Karbi penta Rabha kihai ke Karbi fan ta keningji alam thedung alam do di ele tum asam long ri ke kidu cheng ke wang cheng abang fu pulte laso keningji abang ke Rabha kola group Bisnu Prasad Rabha hello lasi alang le fan respect ke pi fan stami pini si awar sai mate lodak difu tahun holalong kibipon la itum is Karbi Anglong disi ke hai pi tum pen patir pipon si ladak Rabha dibo talon pon lo so katalon along ni litum afan sa minang hang pen jok sedang nang le nang chitong dun lo tek dun lo enut bahani pen la alui sarpu ilitum gaching hon nai Karbi Cultural Society amai pu krosar sami alang li misen alam than pon lo pen lun talun pon lo la son thot si inut bahani abang pu abang fi lun se pu tum sami alang tum ki lun pon tek dun lo la si malom so ni lista mi arjab dun lo si alam bang ke ahok lo Rabha pinang an ile tum longri long kidu arat so tum phan mui prang kisung ki jogi phan pinang an asai kam alang li kang thur pon du la so kang thur pen sami ko mani tum ki kroi tum du la hai pen jok alang li ki kroi thega joini sipini kola guru ke thek the son awe alang li ason tinda kapathu pen chenglok enot politician lo enot bang ke la kifir ki thak pen chenglok enot player pen chenglok ason modu alang li ki thek di la hesi alang li ki thek thuong musik kola la so art bang kola mane art lo la art ason tina art alang li ki thek po joini si hala so akuru alang li phan ki irpon lo laso arni bang ke pini pudam edo bulu tangte ilitum Karbi khai tum tami lahaya puthak ke chini dun nai balason katalon pon tami pidu pon nai aro katalon along tami itum chitong dun thekte mi parji moi prang ilitum khai tami jongsi bang khai long pangbar dun pen apar ge dun ji balatum ben ken kam chi jor dun ji bulle pirthe ason tin hormot ilitum ke chini dun nai kenang sot lasi
Kolaguru Vishnu Prasad Rabha labang so pini Catalonar ni abang putih ni li kadu kabe karbeng lo ara doa na fan sami ni lihin pen sami hirjumi bipon lo moi prang komane asumar fan sami owe kimi tuman sami Kolaguru Vishnu Prasad Rabha be alam ligi klem kedama mo iltum hana tikang pustami iltum cihumri thek bulu tang te moi prang isi katikuk abepo pen isi kija tuar abang iltum dam thek pu pusin ning thedu Santiago tuh betul lah, rapat ini seperti itu karbiak, kayak dari kecil ini tuh, barang sini tuh karbiak otonomus council kan, itu kayak karbiak senadora parlemen yang kita kenal, ini tuh menurut kayak barim jaga kecil loh, pas ini kan karbiak otonomus council tuh biasa kayak baru sekarang. Aku alam bang ke alang litum ke claim ke dam bang ke karbi along ri fanchot kali all over Assam fanse alang li song ba all over India along se alang litum asong pen se alang tung uchi song pot ile tum karbi ang rat tum ke thek dun kai ba kunane tum ta dukok ta hailo memi seta do ile tum karbi ang long pen da alang long cherar dun asong ja 17 sing tero na ke hai tum pen chenglok 17 sing tero na ke hai ke nili constituency lo wa nong drom la constituency pen se alang lia frang dak pen se flang api pen jenglok alang li satro sing tero na kaya kumlin stameni li homosti long alang li kumlin stameni li bipon lo ala son parjapon lo asi moi frang satami Kolaguru Vishnu Prasad Rabha ke claim amu aputha ka bangke karbiang long along nang litum a channel a true pen stami che thang nang po per an par satami ason tin dai sum positive aside pen lang pen kimi ko anma ba kahi nota dulang tahai mimi akimi do ana bang kutai litum mane lahe rimpo nang po pichan po nang po lase Assam government ben sami pini bang ke ravadibo ko bang ke government ben si SOP mate si order si bang piklang dadlo laso teng se nohok DC office ben sami lahe program bi ponlo moi frang karbiang long ben bi ponang po alam sami niltuma songja dulo iltuma khai Dr. Tuliramang CM sir alang liben chenglok ilitum moi frang dak aham phang asong kadu betum ta neng kihang solam peklang lo ba cepacini lo pulte ilitum da talon nu polam kali tala so bang pute non mat kenil da neng jedat bang thek jedat po katalon bang ke kahing nu kali lo akimi tum phan karchu pon katalon pon bang pulte non itu we kimi tum phan ke than pon pacini pon hisab se man po lage kahing nu kali Inia birta lapuan si kanton pon iglo nang langdun igbom thak the leading site news. Domi thak me kardom.